Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kugaragara mu itangazmakuru avuga ibinyoma ku mubano wazambye hagati y'igihugu cyabo n'u Rwanda ndetse n'uruhare afite mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro na Jeune Afrique cyasohotse kuri uyu wa 10 Gicurasi 2026, Ndayishimiye yahereye ku ifungwa ry'umupaka wa Gatumba ndetse na vugizo y'u Burundi na Kongo Kinshasa ku ruhande rw'intara ya Kivu y'Amajyepfo, asobanura ko ryatewe nuko abarwanyi b'umutwe wa M23 basatiraga igihugu cyabo kandi ngo bakorana n'u Rwanda. Perezida w'u Burundi yahereye aho ngashinja u Rwanda gufasha Red Tabara yise umutwe w'iterabwoba ugaba ibitero ku Burundi. Ibyo birego u Rwanda rwabiteye utwatsi kenshi, rusobanura ko rudakorana n'uwo ari we wese ufite umugambi mubi kuri iki gihugu cy'abaturanyi. Hashingiwe ku masezerano u Burundi na Kongo Kinshasa byagiranye muri 2022 no muri 2023, bwohereje ingabo zirenga 20,000 muri Kivu y'Amajyepfo zigabanywa mu ntangiriro zo kuboza 2025 ubwo abarwanyi ba M23 bafataga ibice byinshi byo mu kibaya cya Ruzizi n'umujyi wa Uvira. Ndayishimiye yavuze ko u Burundi bwohereje ingabo muri Kongo Kinshasa kugira ngo zifashe igihugu cy'abaturanyi kurwanya umwanzi wacyo, kandi ko ibyo byakozwe hashingiwe ku bwumvikane bw'akarere. Ahamya ko kazisabye gukorera muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati ya 2022 na 2023 ingabo z'u Burundi zoherejwe muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kongo Kinshasa zarimo ibice bibiri. Kimwe cyari mu bikorwa bishingiye ku masezerano ibihugu byombi byagiranye, ikindi kiri mu bishingiye ku mwanzuro w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC wo kohereza ingabo zijya hagati y'impande zombi zihanganye. Ingabo zari mu bikorwa bishingiye ku masezerano y'ibihugu byo muri Tafoka zabanje gukorera muri Kivu y'Amajyepfo kuva muri 2022, aho zafatanyije n'ingabo za Kongo Kinshasa kurwanya imitwe irimo Red Tabara, Forebu, FNL ndetse na Twirwaneho. Iz'u Burundi zari mu butumwa bw'akarere zoherejwe muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri 2023. EAC ntiyari yarazihaye inshingano yo kurwana, keretse kujya hagati ya M23 na FARDC kugira ngo hataba imirwano, impande zishyamiranye zibone uko zijya mu biganiro by'amahoro. Bitandukanye n'umwanzuro wari wafashwe na EAC, leta ya Kongo Kinshasa yasabye ko ingabo z'u Burundi, iza Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo zari zoherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru zagaba ibitero kuri M23. Ubuyobozi bw'ubu butumwa bwitwaga EACLF bwarabyanze. U Burundi bwo butangira kubogamira kuri FARDC n'imitwe ya Wazalendo. Mu mpera za 2023 EAC yafashe icyemezo cyo gucyura ingabo zari mu butumwa bwayo, zose zirataha keretse iz'u Burundi zanze kuva muri Masisi, zisigara zikorana n'iza Kongo Kinshasa mu buryo nk'ubwo muri Kivu y'Amajyepfo. Ndayishimiye yigeze kubwira abanyamakuru ko abasirikare M23 ivuga ko yafashe miri ari abarwanyi ba Red Tabara, ko n'ikimenyimenyi nabo bavuga ikirundi, ariko byari ukwihunza ikibazo kuko bari bafite ibyangombwa bibaranga bahawe n'igisirikare cy'u Burundi. Umunyamakuru Rome Glace yibukije Ndayishimiye ko u Rwanda rushinja u Burundi gukorana n'umutwe wa FDLR washinzwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'ugifite umugambi wo guhungabanya umutekano warwo uturutse mu burasirazuba bwa Kongo. Ndayishimiye yavuze ko yigeze kubwira Perezida Paul Kagame ko ingabo z'u Burundi zitaze aho abarwanyi ba FDLR baherereye, amusaba kumuha amakuru yaho ibirindiro by'uyu mutwe biri kugira ngo abarundi bawugabeho ibitero. Nyuma yo kwitarutsa ubu bufatanye, umunyamakuru yabashije Ndayishimiye ngo ni gute FARDC yakorana na FDLR ariko ingabo zanyu nizikorane nayo kandi mukorana n'ingabo za Kongo Kinshasa. Ndayishimiye wemera ko ingabo za Kongo Kinshasa zikorana na FDLR, yasobanuye ko nubwo ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo ziyoborwa nabo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, bakazohereza aho bagomba gukorera zitajya zivanga nabo. Perezida w'u Burundi yavuze ko we na mugenzi we uyobora Kongo Kinshasa bemeranya ko FDLR igomba kurwanwa, ariko ngo igishobora kuba kigoye n'ubushobozi bwo kubikora.